Amar ka jing traitor ti jong u kontraktor ya ka surak PMGSY Phase 3 na nong klau siya berki hado tolun ka jingle ya kandu jong ginong yalam ka seng ya utay opisar ka day hadin ba kila let ban jurem ya ka jing pentray bat kila lap ba kam ya hap satya kat kumbala batha da ka sorka. Birki area unit kajing yo ujor jong pajba jong nong song song jong te kadong kathan halor kajing tray torti jong te kontraktor have day bat kate ka surok kabayat leng ba nong klau birki sadu undulun te nakaliang jong kaseng kadin layo kajing ujor nang pajba jong kan jong ki nong song song kaliang jong kaseng lalai ban jurip hakakan rutrik jong benai basikau mentau usnam arpo orsan lalap pakjing tray kalong sya kabaterti anor kata kaseng lalek bani kanduk menta kasngi akmat jong eksekutif engineer jong ka pilu di road division nongstoy bat harikat ajing don lang jong isal SDU bat alor kata kabenta kaseng klabuk ajing ujor Abadai buat kata ke jengtai kata ke surok pat nakaliang jengtai eksekutif engineer lakular ban simkia kata ke kam bat ban udlai ban inspek biang nabenta kata ke jengtrai abadai buat kata ke PMGSY 3 kebiak ning banong klau berki dolon dan nakaliang jongi KF KGP berki area harangkat kaji ngaselan jim senrang lang jongki ngkit kam jongka west kasihir kumta naliang jongka seng kapat jur jauh eksekutif engineer unde man simkia mardor habide bat itei kijing tray dan kaliang jonga kum engineer sekretari tangkine ke kubor bat ki kurwo paling kuat kublai sibun